کنترلکردنا موصل بابەتێکی گەرم لە جەم بەرپرسێن سەربازیên بەغدا و هەرێما کوردستانê û her êk ji leşkerê Iraqê û pêşmergeyê ber heviyên xwe kirîne. Lê heya niha jî neya diyar e, kengî dê ceresa katjimêra sifir hête lêdan, da ku ew leşkerên pişikdar beref kontrolkirina Mosul birê bikevin. Rêveberiya ragihandin û roşenbîriya Wezareta Pêşmergeyê ragihand. Pêşmerge di pişikdar bî di hemî operasyonekê da, li dijî jî çekdarên Daeş bi Mosul ve. پێشمەرگە فعالترینی هێزی هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتیە لە شەڕی دژی داعش و بەشدار دەبێت لە هەموو ئۆپەراسیۆنێک کە ئەنجام بدرێ بۆ ئازادکردنی هەر بستە خاچێک لەو ناوچەیە چ مووسڵ بێەوە چه هەر جێگایەکی کەشمێر بە دڵنیایی پێشمەرگە بەشداری ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی مووسڵ دەبێت. Serokê civata parêzgeha neynewa radgehînîtin. Nabêt bey pişikdarîkirina pêşmergeyî behsê kontrolkirina Mosul bêhête kirin û dibêjîtin çûnkî pêşmergeyî pên cih li derdora Mosul kontrol kirine, her wesa piştgiriya Supaya Iraqê jî diketin. Li mihwarên mexmûr û geyare li nêzîkî Mosul. موضوع نبتني كنترول كرنا موضوع بشتي كنترول كرنا دي چبيت پێشمەرگە بي پێشمەرگەی ئەسڵەن نابێت بەحسی ڕزگار کردنەوە مووسڵێ بکەیت ئەوە حقیقەتە کی پێشمەرگە نوکە پێنج جهێت گرتین دەوروبەری مووسڵ یا کۆنترۆل یا محاصرە کردی جێش عێراقی بتنیات ئێک منفەز المەخمور ئەو ژی بڕێگا پێشمەرگەیە بجێش بەر هەندێ ئەمریکیشی دزانن و دنیا هەمیشی زانیت بی پێشمەرگە مووسڵ ناهێتە کۆنترۆل کردنێ و بی پێشمەرگە استقرارجی مووسڵێ پەیدا نابێت Li 14 û 15 evê mehê bi hevkariya hevpeymanan pêşmerge şiyan 12 gundên mihwarê xazir kontrol bikin û piştî kontrolkirinê jî Heyder Ebadî ragihand. Nabêt pêşmerge sinûrê xwe berfirehtir lê biketin û ew deverên kontrolkirin jî divêt radestê Supayê Iraqê bikin. Eyas Abdullahên RT Hewlêr.